Ia le sofa malo le tatou di faola i sukuriso. Toi whaatalofa toi nei waenga le aso malo le se fumnia tatou atunu Samoa. Ia, e se tapo in mau nei tua mau to malawa. Ia le whainga menga talofa. Le fuatsunga le whatonu man pulenga. O le nei foia lato. Ia malo se fumnia. Ratu lo maulunga le anga lei. Le lofa le tua so tatou atunu e mese le tino kiriso. Malo tau, malo le folau. Ia, loto au na fon nei o matai e fatu. Ia, ua se e mai a wal fa o wina tatou po klam me leva yaso, me leva yaso. Ia, a wa se fiso soani fane nganga. Po klam me tapu sao folongo fane nganga. Ia, tatou fa soa ni mai ngalaso. Was fam yang fane nganga mo tatou. Langona ala tatou wo le tua. Ya, ona fa wa leo le unanga le vaenga le fiafi o le taiao. Of te tele le tua le matou te maia, i lau pule leo o matou wala mai, tai leola man malosi faftai te leo familianga tino, me se au familianga falenganga, o fone lau matou fitapa i malawa tunu, me se le aingo ki riso i lungo peaunga lungalu lea, ia matou mafuta, mafasoa, mafalongolongo. Ia pe siaso wa o pe siaso famanatu siaso finangalo mo matau le die ia e vai e valer ngata le mal malam fatumu ma fa manina au fionga le tua ina ia matau falongo mal manino o sialo finangalo e talai mo matau manuia le upu ia manuia le fafonga so matau tunu ia me se foi de pulenga male nei foi ala ta ia le familianga lo swaf kriso ma to val awa to nei mene ya oli na sa talwai son foto lwai ya sa o fola ina to famo mo ni po klame po nei o folonga to sa folonga fanengang ya oli tele a folonga a pe folonga le tau na mati tau tatou ta pena iai ma fa malosi ai yanga o leo ta oto e filingalo le tu te pena ai tatou mo le langi le sa ta noa le tusia ale tu stala e pelu ta opo su tas lona vaenga mo moa sa ta noa le fatu tua o le isi to le tala le le fenga nga tuai o a pelu ya ele tele le familianga tele mea na fai doa ai le mana malpule le tua ya apel. Ya sei ya papena ona so ani maleisi doa u toi fai loa. E le tu stala e pelu. O tangata ingoia e noka alfisiri sia o mensenai sia o mai ai nei fa tua nei tangata. O le fa mo tu stala e pelu e le tusi le e pelu sei toi tap sal fo longa fanenganga. Tangata e pelu ua masofa, ua amata na tuta ia. Ua mata na toi whawai ma toi foi tangata. I tua e tausi li taritonunga i utaia. A mese li tausinga tu la fono mal pelu. Lela lea na apa antuari tu stala e pelu ma tusi atu. Ma se i toi whamanatu i tangata ke siano e pelu. Aua nei whawai whamoimoi. Toi mati ma toi whamalosi. Ia le nei tu ia le upu le fatu tua e se i toi tapa sa ai le lato fo longa fale ngang le la na ia fai lo ai tol fenga tuai tangata sa ola tangata sa savavali le fatu tua ina ia feso so ani io langa fa tua o tangata e pelu ai manatu fo le pol kalami o le tapa sa fo le mai le upu le tua le fo longa o lo ia nga pa ia tapsa ina le tatou folau a ia na upo ia na fionga malon finanga wa mai e tapsa ai le tatou folau ele pose dilo Samoa le tatou folau le vai tau wa fa pena na fa tia le folau no le telo fa fitau le tele o fa tia mai le telo fita ma fa ngata wa fa pena na ngai mai
e whaafeto ai le whaatuatua. Ia le langona, ia o ngā whi au na ave mo tangata e peru. I whape nā fo i toi whamalosi e toa wholanga Samoa. I le nei vai tau, nei la tai au te whia tala noa le tangata lona lua na whai loa tu stala e peru. Lona whaatuatua e whamalosi e wholanga o na tangata. I le tusi ale al mātai a mina e peru mta upo sutas. Ia, o le whaiupo 5 ma whaiupo 6, e peru sutasi. Al whaiupo 5 ma le 1, o le a o whaitawina e maua ise whamalosi a mo tātou nei aso. Lona whaitawina le whionga le tua, o le whātua tua na awa ese inai e noka, ina ia le o ia te ia le oti. Na lei lofo i o ia, a wana avea o ia e le tua. A wā a o lei awa ese ina, na tā ua ai o ia o le ua fia fia i ai le tua. E le ai foi se whatua tua e le mawhai o na fia fia. A le ai foi se whatua tua. E le mawhai o na fia fia mai o ia. Wa te tau i le alu atu i le tua. O na tali tonu o lo soifua o ia. O ia fo i na te tau ia mai. O e matuasa ilia te ia. By faith Enoch was taken from his life, so that he did not experience death. He could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Pamanuia tanu mai le tua e le whaitawina o ana whionga whawina mo i tātou tu mau ia te ielo na lava vi inga nei se i o le whawawau. O le tātopi kala le sa tala noa e whapena o le power of faith o le mana o le whātuatua. Lea na pe o le upu lea na ave tapa sa e whanonga lea o tau a whatia. Lea o uma na tala noa tu stala i le whātuatua o a peru. Lea o toi a mai leisi tangata o e noka. A peru lea o le atali i lona lua o a tamu. Lea na mūlan taulanga na silsila i aile tua na te lia le tua le taulanga. Ona o le way, o le motive sa whatino e le taulanga. Sa te lelo na whatua tua i na mai a si le fia le lei le tua. Lea na ave lan taulanga, na ave ma le fia, na ave ma le loto. Le mea sili lea la len whamanuia i le tua. Ai, lea la na otia ia i lona whatua tua. Ona ufasiote lona usua kaino. Ai, ese a whainga le tua. Ina ua mawai atu a pelu le tali o atamu mulmuliani. Ona toia lofangia lea le tua. Ia atamu ma eva. Ma whanau me loa leisi tama su ia a pelu. O le tama leo setu. E le whamau maunga o le talaanga o setu le na sau su ia a pelu. O setu le na malona ngafa. Na sa wal tangata leo e noka fia tala noa haile ta whasoa. Waile tangata e noka. Aso ia au sa mwole au ngasa. E pa wala le fisiri. O aina veola ina le langi. O e lia ma e noka pe e. Nal pa wana lo tai loa tatele i loa pe sao. Le na tala pe aisiana ave ola ina hai. Ai o le mena na o mai aina o tatu whaitau leo pule tu. Soli e te lele wha moe, te lele mea nā lai, e lewa pen wha au le to ia e noka nā lai, nā awa e hana o ia, e lia mea e noka. E iai le mea sai le loto, ia le mea sai le olango e noka. Nā lai na wha manuia hai le tua. Le la tato tutili. Li tangata lea ua maliu apelu sa sila e matalia, ma lofa iai le tua, aina whasioto le nosu. Whanau mai leo le tama leo setu. Setu la na ia whanau leo na atali e ngoia e nosa. Umana oti e leo e nosa, e whanau malista mai no e a kainano.
no ti leo kainano e whanau mai te tamaingo ia maala elu. O ti maala elu ia e toi whanau mai te tamaingo ia reto. Ma liu ia reto ia tangata la na tupunga mai lol tangata le no ia e noka. Ma na liu e noka e whanau mai e metusela. Peo le ngawhale le tau fisota le whainga ne tua na wa ese na oti a pelu. Mai le tua setu ia atamu ma eva e suitu langa ia apelu. A te usau ape ia e noka. O sau setu o lona ngafa na sau wale tangata leo e noka. Le la fata ual tu stalo e pelu. Le fatua tua le tangata le. Le na fayato e tangata fatua tua e pelu ina ufa vai. Wa ai o tau le fatua tua tangata leo e noka. I tatu tilo le titi. O le asa mea sa ia e noka. O le asa mafuanga ua fia ele tu ia e noka. O le asa mea ua malia ele fina ngano le tu le tangata e noka. Wa mantua na toe na ia na ita to sale to ia kaino e ono apen. Ai na toe whamanuia ele tu. Unmulele toe whanau melisi e noka ia kaino ai ele na e noka e lo iai se history o lona talaanga a se vanga nale e noka lea na ola mai i sunu ngā titi o le tohina o setu lea la ua whaelo i ali tam tapu ne fiaftao iai po hai lea tangata e noka ia o lea tari o ia reto o e noka na soifua i le umi ma le teime tolu sa la uonu sifuru lima tau sanga. Ai e sere maa naia o le whamtalanga o le tangata. E noka mai is a man of God o le tangata o le tua. A faithful man o le tangata whamaoni hi le tua. E le ngata le na. He's a man of God, a faithful man. He walked with God. He walked with God. The Savavali Maletua through 365 years. Tangata Letua, Savavali Maletua, Mana Ola Fatasi Maletua. He leaned on God, talked with God always, and lived with God in his life. Manaya yo criterias. Manaya yo ole famtalanga le tuspoia le tangata. Sangata ese famei na sa vali ma le tua. Elo min fulele vai atu sa vali me no kama le tua. O le wingo sa vali o le ola. O le olanga sa ola fatasi ma le tua. He leaned on God. He asked God. E le alme mana o isa fisili le tua. He communicated with God. Sa vali fatasi ma le tua talanoa i le tua. O ana fai unga fai, his decision making, sa whapena na whalangolango i le tua. O le winga nau sa vali o e noka ma le tua. Ai al fasili, ai se anu fai ngofia ai le maftanga lea nga sa te le lona faith, sa te le lona whatua tua. Me ma tau tia le tangata lea, na ia si la fia le lei le tua lea, e tapua ia, e le o va ai le tino. E na ia mauti no le lei le tua i lona loto. Ele o le tāua na o le mele o le whātutua. Ia e lo le lei le ngata na ma ia le whātutua. Pēna o tā noa na yasu. Po le ale me o le whātutua. O le whātutua. Ia o le whalangolango me o le whamoe. Man mauti no me le waia. Le tu se peruna mo. So tasi vai mo moa. The assurance of things hoped for. And the conviction of things not seen. Ole, al famtalanga na tu stale pelu. Ile meta o whātutua e na o whailua na vaiasu. Whātutua le mea lofa is a gift from God. E te tauwhoi na ia tātou a whaisa ia e noka le whātutua. E te tauwhoi na ia e tātou le mea lea ai e lese mea tātou. It's a gift from God. Pea whai tātou te salamo, te tala o tātou lotu. Ia mawalau dia ke wisa whai mali mawhau. Ona sia leo tātou le ngang pa ia wha mau whai longa ina i tātou. Ma bless sai loa le gift lea le tua i tutono tātou lotu.
tātou te whātua hai le tua lea. Ela ia ke wisi lona maliu tanu mia malona tu tu. E te le la le a fo le tāua le mele le whātua tua. E whaavai le vaai le ai se mea. E leo le tino mai o mea. A o mea o tātou mauti noa ma le lo wha moi moi ai. O mea na e tau le whātua tua, sa vale le whātua tua. Whape nā la te maloa leo e noka. He had a close and firm relationship with God. Sa me wa close ele la maftanga. Sa me wa firm and maftanga. Sa wa sa vali vade yeso uma e noka ma le tua. Ono tangata na ia loa le lei le tua ilo na loto. Na ia mauti noa le lei lo na tua. Na lana na ia whaia ai me uma. Mai na sa vali vade lo no inga. Ele I whaia ilo na loto lo na olanga. Mai na ola lo na olanga. Whaare tua. Ala lea e ta ua is a man of God. Please God in his faith. O lona whātua tua foi le ta ua tu stale pen. Ma mai na matua fia iai le tua. Makau kia o tau mau mai langa. Pe le sa tato la itia mai oina veo la langa e noka e dia. Leo tala tu stale pen. Reasons ma criteria o mafuanga purpose. Ai se na blessa ele tua fa le to ina le ona o lona fa tua e mausali e mawa sa vali fa tasi mane tua fa longo le tua mauti no le tua I lona finanga I tau wa mai se to mata tilu o lona fa tua fa mai na fia ia le tua He please God in his faith fia le li si le me tangata le fia le li la metu stala au le alu I le tua e te tau na matuasi la fia o ia foi na te ma tuata uia mai o se sa ili ate wa ila tātou le respond le tua I le tangata sa ili atu ate e blessed e fia le tua e reward fo ia le tua le fatua tua le nā tangata nei points o lo tau tala mai I el tangata le he lived his life in loyalty to God. Na ola fa maoni lo na olanga. Ile la va malona tua le winga na le upu na sa vali ma le tua. Te vi uma waso uma masina uma tau sanga uma olona olanga ma le lama aftanga. Sa yaile la ngona o le pole le loyalty. Man, he enjoyed companionship with his creator. He lole sa ia fia. Ola lona fia I le la. Maftanga malona malena faya ia his creator. I lole le noka. Le tua le lo fatua tua ia. He enjoyed companionship with his creator. Not only that, but he loved his heavenly Father and spent his days cultivating a close relationship with him. This type of walking involved daily faithful obedience. O mea uma na e tau whamatala le upulea. He walked with God. Le tala no al tu stala e pit. E le fa peo vai atu sama li vani male. O langa na ia o laina. O winga na ia whai loa le tua. O langa attitude, o langa service, o mea uma sa ia te ia. Na ia ave antoa mo le tua. Lana na e tā ua le whatua tua. O le nei tangata e noka. Ma na ia o le afo i o le respond e noka I le nā tua. He walked with God. And then he was no more. Because God took him away. Kena se, lona matau pue lima, hoi pulusu wha, nusu tolu, nusu wha, nusu lima. Amoso te mwhai tawi. Nai tala noa ma iai le tusi tala. Le tusi lea kena se lima. Le a for the background on tangata leo e noka. Fai mai na awa ese ina le tua. O le mafua anga tonu ala na sa mo. Tato loai. Le uniqueness of faithful to Marone.
Enoch's faith was unique. Delay is great, firm, and strong because he found on God himself. Man ia le fatuatua le tangata lea. Sava di vali ma le atua, ola fatasi ma le atua, whalongo i le atua, fesili i le atua, whalango i le atua, whai me sili mono na atua. Communicate with God. Ua tau mo mali te leo le fatuatua le. It's activating his faith. Mana ia le atau lea i tua i ngā fatuatua. Wa lava na atau whamatala le whaupunga lea le tuistala o Enoka e lau i loa le tuispaia ono lona whatuatua sa vali ma le tua. Le whatuatua nei tai au. A whaina ave le tuistala e pelu le upu lea se toi whamalosiri e tawalinga tangata e pelu a matan tau whawaiwai. Ono persecution sa wanga ia male itangia ono le tala le leia ke risu. O le upu foi lea tanto e mai tafolanga. Pena vai atua na lela. Ua tele na lutia le folanga le tele o tangata. E tangata o whawaiwai sa walinga. E tangata o give up. E tangata ua move back. Ua fall back le sa walinga. E tangata ua mata ona o ese. Run away from God's salvation. Ona o for your problems, difficulties, and obstacles of life they're going to face. But this unique word, ole upu tūlanga esele na mail tu stala e pelu. Ave mo ona tangata e pelu. Se tangata e pelue. Aua tau te la fwa i le taltonunga i a Keriso. Tau te ola ai. A whai ala tau toi fwoi. Tau si tu la fono. Ma le peritome, ma le taltonunga whai utaya. Ua leo ngā, ua maliu fua Keriso. Mana ia le whamanatu. Ana ia le tua lalo mo le wholaunga lea. Tātou mata le wholaunga lea nei tangata na sa waina i popo fo le Kalesia Jerusalem. Na leina mata na lātou. Fall back mata na lātou tia i le whantua tuang. An leo ato ia popo i atu le uso. Le tu stala matusi atu. Aua tau teo ese mantar tonunga ia Keriso. Sa moa male ainga Keriso. O mai lo fatutu. How big your faith is. O le hale te leo lo fatutu. Al fesili foi. Uia te oe ere me ta o le fatutu. Le ufa manatu. Le nga paua leo le mea fia mai ai le tua. Ana fe mai nale. Le fa ipuna il mataupu na fa ipu e ono. Le tato te falon so. O ta ua telen mele le fatutua. Mai fa ipu e ono le ta feta wina. A le ai fo i se fatutua. E le mawhai ona fia mai o ia. Awa ta tau i le aluatu i le atua. Ona talitonu. O lo soifua o ia. O ia fo ina te tau ia. O e matuasa ili atu ia te ia. Whafonga mai la tātou le. Ele te le o le tāua. O le mele o le whātua tua. Mai ia sa ili le tua. Awa a tātou woi le tua. E le fia le tua. O le al te leo lau service le alau tau tinga. Ai le ai se whātua tua. Whai ai ne mea o. Lala le fisilingia. Have you received this gift of God, faith? And a whai le ai. So that you mau nei. If you surrender your life, open your heart. Believe in Jesus. Accept Jesus in your heart. Put your faith in Him in His death, burial, and resurrection. Sen mana ia le wala. Woman ta pena le tule wala tau te mau al fatu tule. Fai tau te o lava fai au no. Ai le aise fatu tua. Ele o iai se mafutanga mafana ma le nganga le tua. Pau ele so tanga le fatu tua. Tu ile tua le fatu tua. E ala ia Keriso Yesu. Ona fia mene le tua tato me fai atu. So ele ne yaso a fai ele maua e te oile faith. Te maua pe a e fatu tua. Ela ia Keriso i lona maniuta no mia malona tu. A fai lolo ia fifia.
ona se vlole tua ma lo loto sava di vale le ma le tu eso le Paulo tato connection Paulo tato so tanga e ma fai ai ona relate mai le tua ya tato eso umor tato sava linga mal folong pe a yai fatu tua tato wa ai foi fatu tua nei tangata ia tangata e peruia wa mata no es sa ma lo si al fatu tua ile tal tonunga ya ke viso isu enga fe ko ai lo msa wanga pupunga matalon tia il fatu tua le pe na fo tato fo longa sa mo ma na tu o yai se to ai lo sa valinga wa mata na ta fa vai po wa mata fo ena ta tia ile tal tonunga ya ke lis dato ba ai le telo ke siano sawaina tono le atuno saina Nigeria ile atu alapi ai ese le blesse lo loto falongo tala nei ke siano e wina sawaina e un fasiotia hoti fa maturu but the faith was still stick on God. The faith is still firm on God. E fasiotia tua ele give up la do be ran away from Jesus Christ. The faith was so stable and strong in Jesus Christ. Man, ia te bless e te tatalo le to famanuia nei nei ke siano sa waina. Amu ia ta ua ke siano nei wa enga langi ta to te ia. E le ni sa wanga ni mea. Ni ta mai sa wanga ni ta mai upu e lafo tangata. Nei ta mai tala fa mai ata to. Au tangata wa ke vai. O tia e yalda tonunga fa ke sia a fe to ai ma fa fi tauli watch out your faith mai le tua pe a fa le se fa tua ile tangata sa ili ati ia e le fi mai le tua to a pa tu le fa tua a vai to fa vai tang watu to a mai le fa bring the faith back to a mai fa tua leanga o le tapasane na ave le tau stala yo ya pedu o le tapasa le to mai le to mo oe mo tanto walked by faith but not by sight esseli le man ya o le fam talanga le na faith is a daily journey walking le fatu tu le meta te ola yesu sa va di vale yesu kankale noka elena alfatu tuan savadia ai o le mea sa huilele o se mea ua matua surrender ile o langa elena se savali le fatu tua a o lo fatu tua ua la fo ia to ele tu nena ta ua tele fatu tua le tanga. It's not just a faith. Enoch did not just believe in God. Elena pauna aya. He walked with him, implying a continuous, active, savaliai maolai, and conversational relationship. Le lama tanga tala noa, Lord, tama, tala noa lon tama, le alo fina ngalo, le mete fina ngalo te faya, le a so sila mai, le mete tau no faya. Communication, ata uar communication. A fai fo I mau tanto le matua stable faithfully te le io meta un activator pe a fa vai sili le tua a mana o mia se mea tala noa I le tua a ia se mea o a fa ina I le fina ngalo o tau fa vai talk to God communicate to God sa ili le tua I le fatu tua le anga Paulo le mea fiso ta ia ta tau ma le tua su faith se ale au fonga le inga le tua tino ke riso so se tasia maisia au te taket mo se le mau al fatu tule ya te oe na e lo ke riso a te le italia ke riso e ala mai yai fatu tu ele a mai fu ele tu al fatu tu ele tangoare tu mai lo fatu tu ya te oe se ia vanga na wa esa ili atu ile tu mai tangi atu ile tu ela le salmo matalia ke riso wa etal tonu lon mariu mo no poponga tanu mia malona tu ona fa mau fai longa ina le o ele ngang pa ia ma mai lo de kif le a fai le maua te maua nei pe a e fo ia ke riso le salmo
O mai le whātua na e ka poleni ei lo volanga whātua. Ua le to e whaingo fie na yaso le au ke usiano. Tātou aile la rorangi le tele o fita ma whawhita audi. Le tele o talitonunga ese. Ua a mata na la whai e nisi ke riso. A mata na mai e nisi tangata lotu. Nisi ke riso. O siri atu na perfecta lo ke riso. Ia, o le ilonga se mau talitonunga. Ai, o le talitonunga mo ilava ya ke riso Yesu. His word. Naido inaile na upu. Le lea wa mai e tangata le noka. E selema na ia lon fatu tua e mau, e malosi, e wharangolango, e mausali, e talanoi le tua, e afo e fesili le tua. Ai iai le isi mea ma na ia le ta ua i. Talu le fatu tua le tangata le. O whae loa mea e tātou. His faith in God's reward. Le ta ua wha lua le upu le tono le whai upu lea. Lima ma le ono. O le reward. Taluai o le te leo le faithful tangata lea. Taluai o le wha maoni o lon wha tua i lona tua. Ua tangia mai ai le isi winga leo le tua. A mai o le ngata na fia le tua le wha tua e nok. E na ofa ia ia le tua le mea ta o le reward. O le taui ma na ia le. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards. He rewards those who earnestly seek Him. Waila tanto o tanto e matuana nau sa ili le tua el fatu tua. Fa mai tau ia le tua. Ale ase tau ia le tua na avel fatu tua te leo tangata le. Ale tato titilo ye. Ma tau tia. Tau tia le fatu tua. To fai tau atu fai ipuna au. O le tau ile na o le fatu tua. By faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found, because God had taken him away. Waila tato le ele reward le tu le faithful tangata le. Na le ele yo ye le tilo na tino. Ai fa meina ava ese ele lo tangata. Na si tia ma ave ola ina le lang, that's the reward. Waila tato le ele tua le le tua e fia fatu tua. Wa malino na lotto fatu tua na wona le. Ona na la sa vali mai na ia invite le tua sa wia ta sa vali ma oi lo volanga le na please le tua ma offa le tua le reward ma na ia le reward e noka ele yo o ele o ele yo ni tinga le tino a fa mai na si tia le tua te ia le nimo na veola ina ile lang ela la le pena fe sa fa pea i la so sia mo ave e ngoka ko istanga ele fa au le tua e lo fol tangata e fa maoni lo na fa tua ya te ha le wa ave tamale no ka ave ola mo ye no ka o le reward na le wa isu le tua mo tangata faith in God's reward. True faith believes that God exists and actively rewards those who earnestly seek Him. O le tau i le tangata. O lo nau, o lo savalivali, o lo man atu e le tua lo fatutu. Mane lo maftanga. Na, e le tau. E le tau ia la o e lalo nei. Hai, e le tau i le fatali mai mo oe. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. E pelu na suta se fei peono. O ka se te leo le lofa le tua. O ka se matau tio le tua. E pule me uma. Fatanga le tua le oti a apen. Na oti fatu tua stama a apen. Ulmule ane a mai setu. A mai setu sa o yale ngafa whanau e noka. Ai uma ane a veola e noka le yo ye le oti. A o tangata ye to lo lewa mai. E pe lue o tau whawai wa ai il fatu o tua tamaya.
E le ai fo se whātua e le fifia mai le tu. Kako ki ngā inga ngā luenga. Wa alu kai me kako se. Kako kau kua ki a e kalesia whau ngā luenga. Ati na ele wa enga le o le kalesia. Ai a whaie le isi whātua. Tau tele maual whātua moni mai a ke risa isu. Ona whamanatu le ia to e le fia mai le tu. Se a vai foi a kaino. Sa faila na whātua anga me le faila na taulang e le fia iei le tu. Ona e leo maua e kaino le mea a toa pe no maua a pelu. Fia le tu. Iei lo le leile te ngata le fai iei. Ape na fo yo Samoa. Au e tapuai ma e tautua ma e serve levi. Ona memo mua lama e ta tau ona tai loa hukaris. A wai le sia ngata te fai iei ni meuma. E leo moni e leo le leile ta maftanga ma le tu. Ina ia fia mai le tu. Ma ia tawia mai ta ua e le tu. Na ia na without faith it is impossible. Ta mua ma leo ngalue ma leo fatu tua. Wa mai lo fatu tua. Sa ili le fatu tua moni. Ai fe meia fatu fe mo nga fatu tua. Te le mo le loku. Ke le mo se ngo se tangata. Te le mo le fe fiau. E te le mo se fale roa. O faith moni a te mo mai le tua le mea lo fale na le tua. Pe a faita to te salmo. Pe a faita to te famaulano. Pe a fai e tau tino ta to tangata ansana. Ona fa tanga leo le nganga pa ia sa. Famanuia. Ia ma mau fai longa ina oi ona bless lo le oi ona tu le fatu tu lo to fatu tu ia te ona fia le tu ai ona ngalo man nei el vai ngalo no lo ta oi na ona fa manuia mai le tu ela ile taui ke si ano ma lo le malanga ma lo le for lau amu yo lo so longa le for longa lo for lau pe lo sama le tu a faio le na pi e pe na fo lau pe se tau li tini a tau fa fi tau li au e te foi fa ma losi le savalinga a le fa lo le fianga le tua e le la fenga mai noka fa mai o le fatu tua e malia le tua e tau le tua te lo ma na ia o le ata le wa mai ia e noka le ave ona ave hola ino e noka le lang la na tusi mai al fenga tua ko ngeki mai fenga info le mea ta o le rapture a faina ave ola ina le tangata le na e noka wala wala na ta me ya ta tot fenga info o le plan le tua o lalo nei le so tato no mont e te mi ava ese tangata ma le fatu tua ele manuia favava ta o tu stala paulo ele kalesia e te salonia le na fa moi le na pe a ona to sau ke viso na te ava esel tangata o iai fatu tua ia te e mo e noti o ila to noti o ia ke viso ua fa mau fa longa ina ua ta ua mi to nuina ma ua fa fo wina le maftanga ma le reconciliation with God through Jesus Christ ila to la na to tu esi tia la to mo pe o noka ma venga toi ava meni manga longa lua tu stala paulo e mai ona si tia le o la ya kelis vai la ta to le fa ta i muanga le si tianga le a mata mai e noka o ko meki ya le ni mo wa fiu ai mo fiu tangata le na tai mi sa e vai po fe noka te lo fa pena le plan le tu ke fiano le reward le ale tua mo o e pe fa tu tua pe ata to fa tu tua ele maliu ke viso lo na alo pa wale le wala ele le lotu ele o ngal wenga ele le amio le ele o se isia mea ai a tu ro ta to fa tu tua ya yesu ke viso ma ono poponga ono mfai le on ta to so ta i malon tama ona faile ona to sina mai ta to e ta mai ya te ya ono yesu ke viso mano madi le fatu tu wai le au ke sia no e fa malo rosi savalinga a mai le tu tap sale a faina si tia enoka ele yo ia le oti a fai sau ke viso ta ya o mauro fatu tu ya ke viso o so te ta ya to langa le mo mau
Paulo ia Tesalonia e mua si tia la to e o tia keris ona si tia lo leo e ola ia keris o tau maua mai le whamanianga le reward lea le whatani mane atua e tau iei lo whatuatua e tau iei lo whamaoni e tau iei lo walofa ia te ia talu e tau langa na ta pena e lona alo Yesu keris amu ia oe pe a sau keris o nā nei a o e ola mai soifua tu tusa le lei oe mai noka o le whatai muanga lea mai whengai ngatuai le toi tu ma le si tia o tātou le o uma foi no whai loa le apostol le mea e o iai tātou o e o tia keriso si tia i la tau ona si tia lea o e ola ma soifua pea ia keriso o le fesili ua ia te oe e an keriso Yesu ai oe te le o tangata Samoa mai ua o i loa keriso na o whanau mea o loa keriso e le i loa keriso i loa langa pea wa ai fua leo langa sa ia wanga nā ua soifua keriso sa ia wanga nā ua e talia keriso i tutonu na te sui ina lo ina pini a sui me lo tutonu sui lo fafu ua tangia i fafu le keriso le nā o le whatua tua le nā e mawhai o na whatino ina me oma pea whai e tātou te whalango lango ma whamoe moe le tua o le whamanatu le nātu tātou wholaunga whai nei wha aile tapasale na wailo whātua tua po a mai ia mausali stick your faith on God and for walk by faith not by sight savali vali me le tua walk with God so faith man lia a whain savali vali e noka me le tua e ma whai whana lu savali vali me le tua pe a whai wa mai le tua whātua tua le ulo e ala ia ke viso Yesu mo no popo ngā my true Christian followers of Christ. Well, I just encourage you. I just give you a challenge for your spiritual journey. Be strong in the Lord. Be courageous and walk with God. God is with you always. God say, I will never leave you nor forsake you. He is always with you if you have faith in your heart. Put your faith into Jesus. He is the only one who will bless us. Why the reward? Why the taui? He now pea a fe taui po ngam sa wanga. Wati nga wai lo taui. Lai le langi lo pale. Lai le langi e si tia oe pea e oti si tia oe pea e ola ya keris. Pea o le teimel si tianga. Ona reward leo oe crowns. Wow. Ai lo pale te mau ina wai whawai vai I lau fo launga whalenganga. Have a strong faith in God to develop and build a strong and close fellowship and relationship with God. My dear friends, be strong in the Lord. Allow God to walk with you. Walk with Him in always. Talk and communicate with Him in prayers, His word and devotion. Nei mea na e mawhai on a repeated relationship. Savali vali male atua le tatalo. Savali vali male atua le anapongi. Savali vali male atua tala noa le atua le devotion. Open His word and read His word, and God will speak to you through His scripture. Ma nei ele mena whai e noka. Au mai le na whai ma whatai moanga le ta wholaunga Kersiano. Ele nei vai ta whamalosi savaringa. Whamalosi le finau. Be strong and be courageous in serving Him, because He will reward you in heaven. Ole tawi la fatali mai. O man ta pena mo. O e au lau savali le tini. Te le maua le reward le pe a savali savali e alu esemone mal fautanga ya yungi. So ma e ma le ala lo tato savali tato te le do po le alas. A ia fono mai le tua. La se te maliu mo woti ai a o tātou sa wari pe mai o le fe au le na le au sa mo au fatu tu wai a le tua le ne yaso ti noio ke viso ma so se tase au atu ele nei faso ma lor fo la ma lor maranga te lo ele fin ele faingo fie o foi ata
o fi nau pe le tino o maua ti ngai mai o tino tau fa vai vai ni staimi ai a mai ale courage le nganga le tua fa ma losi o ne ave mai o tino wa me discourage ai ma ti ya le fa ma losi le shows ala na usoi ya o le fa ma losi le fa manatu le tu le o a fa ina manuia e noka ono lo no fa tu fa pena foi oi ai semana yo mele o le asa iri le tua ma le loto a to ma fa ma e fia mai ai le tua ia te oi ma ia ta pena le tawi mo oi ha malos on sa ai voi se sa vlinga te lu sa va fa ta si tono le kale si tono la inga po fela wa va ai tu ta fa vai am tele apati am tele sa vale tu fa malos am tele ta talo mo le se usolna encourage him to come and walk together with God. Lenga le fatali, lenga le foi tão foi mai fili, tão foi mai foi satani e so sana au savani, sana au for loud, sau satani ngoi, so tia fam tia, ai tia polo tia polo, ai tato lima fatas, tato famalo losi fatas, a foi au na ave mo que siano e peru, ua fa vai, ma tau tia e tato nunga ya que ris. O fe avole mo ta u Samoa mai sua nei le ala pu moni maleola e le alu tu lava se tasilo to ma pe ale ui mai ya tia va fenta to ui anche viso ui il fatto tua ta tale le lotto tu ia lo fatto tua ta tonu lon maliton mi mo non tu ona fio mai le ia fa mal si lo fatto tua ma fa mal lo si o se ia ultini sa vali se ia ultini ngana fa malosi mo tatou ki fiano e leo le mua le tini a ia e o le tini fa malosi le savali ono sa il taftulinga ono fatali mai le reward mana ia le puna e le tau ia le lo nei lo tau tinga le ale tele lo taimi le ale tele me to tino le ale tele lo malosi walu pa mai le tau ia o ila no nei yo reward is in heaven. You will be rewarded by God. Wow. Are you ready to receive that reward? Have you received faith from God? You will receive now if you surrender your life to Jesus Christ. O ia le nai ma wai ta fa tu tu. O ia fo na na fa ma sia. Ta fa tu tu e ale le mana lo na ngang pai ina ia ta no le tini ia fe au le na ha malosi mo o le uso to fine lo ta to fo lau pe le fo lau ngo fengata te lo te le yo fa fita u le fa ta tali mai te le fa mama tangi malo lo si lo fa ta tali mai o isio matangi o isio fengata o isio tinga e lau le tua ta to te go through ai sa ina ia testa lo fatu tu ina ia discipline ai lo tatu fatu tu ina ia encourage ai lo tatu fatu tu pe afecto ai mati ngam fengta don't be discouraged be strong in the Lord and walk with God until the end of your journey man wiel for longer nei vayaso wa fa fitauli o Yesu o le tali fa fitauli o ia lea na ia talia uma o tātou whawhitauri, o tātou ti ngā mapopo ngai lunga o tātou. Awane i e la wha ia te ia. Sa ili ia e mau ia tātou sa wali vantasi ma le tua. That is the power of faith. O le power ma le mana o whātou tua e noka. Na whamanuia i le tua ia te ia. Fia i le tua. Ma ia tango mai le tua awa e seia le langi. Whaftai lea wauna e noka. Wa mai ai se le sona o ngano na whātua tua mo e peru ma tātou. Whapena whai ona tātou sawa wali. Ai ia o se tala lea me le upo le tua. Whamanu i elfo launga sa moa. Tino ke viso whamalo lo si tau ino le tau. Ai ai se ngana wa sala ia ia wala. Manu i elfo launga ne vi asu filo e wuna asung fua. Anga leile tua mo to man via for la ona Yesu amen e faftaile tu le upu
wa e toi a mai nei tanga toi no ka lo au haftai le tu te leo no fatu tu a wa o mai lo no langa ya wa o ai tanga tai pelu sa ta fa vai ya wa o ai sa mo o ta bo esi mo e a o ma to fa vai a ye ma tu sa ilia to e ma le loto a to ma le fatu tu moni a to e ona e fia lea ona e fa manuia lea ona e fia mafuta mai lea a sili ona e tau via mai lea ma tau li e fa ftai o fionga fa ftai fa fa lo mai o lo mana sisiles ya me se fa ngai no so mato vai vai fa manuia e fa fona ne u fa malo si se tasi o fa vai vai di savali fa penana tapsa ina o mato fo lo fa nganga e ala i lo fionga fa ia me se le mana le ngang pa ia muia pule mal fa ton ya me se nei pulenga le ala leo ina ia fa manuia tanga tauma lo swafo tuiso ma to vole ma vala au twai nei amen